Assalamu alaikum chers téléspectateurs be Jama TV ko do men arta kadi fay men hiwro mo be inde mu ngey tore mu men ɓurta labinde no joɗorton kam mon non e darugol Jama TV surtout tous les mercredis à partir de 17h wonde 17h30 parce que bon hiɗen andi heure ji ɗi wonde ɗi joua seeɗa donc min guinna on bienvenue ka émission mo waltata hande noon ɗen andi kadi ko ñalade go e ñalaɗe ɗen par ce que ɗen andi hande hiɗen e mercredi le 17 janvier ɗo ka nder studio Jama TV donc ɗo min arta min torano seeɗaɓe wonno waliɓe ka laptaneji yo Allah imminɓe koɓe waali toon ɓe wawa howtude ka maɓɓe wonno kadi sokiɓe ka prison ji yo Allah yaltimɓe toon ɓe wawa howtude ka maɓɓe par ce que ɗen andi aduna ko welo welo e muusedi mettedi yaadi donc ko ɗon min arta min ɓurta on toranade yo Allah okkon ɗum ɗon onon kadi wawa howtude kamo wonon e jaam voilà gannaaw bu ñu jullee ci yàlla sant suñuy ñaari waajur tey ñu ngi ci mercredi le 27 le 17 janvier ci plateau Jama TV ñu leen di gën a nuyu si seen tour ak seen sant parce que xam nañ ni moom aduna nii lay demee bon ñuy ñaanal ñi nga xamante ne caabi da leen féetee ginnaaw ñu mën a génn mën a ñibbi seen kër parce que xam ngeen ni tamit aduna noonu lay demee donc kadi ɓurten arde salmina moko baaɓe men par ce que ɗen andi no woodi mboko baaɓe men buyɓe annitinɗa heɓe puusde fiyo culture men on avance donc noon émission on chaque fois yarata kala moko baajo ko wawɗa wontirde ɗo e Dakar Sénégal hiɗa salmina fota fota indema e yettorema jeunesse on kadi yeggitaka musidɓe men kadi ɓe annitinɗa hihi ko sénégalais ɓe fof kadi ɓe yeggitaka par ce que ɗen andi fewdo noon ka noon fewdo no wuuli ha toronnoɗen wono enen guinéen ɓe Allah en ƴettu coupe on natte mo laguine par ce que ɗen andi ko enen duwamo ƴettude joni andi ko ɓenata aduna ko tuuru on joni ko tuuru men enen donc ɓurten kadi toranade les lions de la teranga kamɓe kadi ɓe waɗa kan moƴƴuɗo kono so yeehi ha final gañoɗen ɓe kamɓe donc noon yarata par ce que ko ɓenata kon goɗɗo ko yiɗuɗa goɗɗo o hiɗu kadi kama BLZ gayni himmude affaire on yaltugol ko weeli o kama donc aray onon fof ɗon salmina fota mo ɓeyde mum e tore mum hande noon sa yi komi yalti ɗo c'est très simple Billoy Style merci beaucoup à toi donc nenalen boy bi mun ñëw la ko paygal ngal andintinɗa kanko ɓe ƴettumo tum ɓe dennirimo meselal e garawol donc min guinnemo merci beaucoup haray noon onon fof kadi ɗon torayo yew ka Billoy Style o ñowana on sifa ɗiɗo par ce que hande on sa yilan tun anday carrément Billoy Style ko chaque fois kanko ñowantala mi ara mi waɗa émission ji andin kono noon hande kadi ko émission ko e émission ji go par ce que waroyni lan DJ la ñoama ñoo gannintinɗa sa watti kengo a waɗi émission la gandi Sénégal fo wolay fi maggo sagan noon kadi koye Sénégal fo wolu fi Billoy Style par ce que ko pay ko wakkilani ko surtout animateur ɓe guinéenɓe basiɓe ɗo e Dakar Sénégal ɓen donc enen kadi guinéenɓe yen ɓurtu puusude Billoy Style o donc noon affaire o yarata donc aɗa kadi onon chers téléspectateur ɓe wonɓe darude on fof ɗon salmina fota wona seeɗa mais guinna on bienvenue ka émission mo waltata donc andi noon mercredi feƴƴuɗo e waɗano gande en défi en heeɓi ko waltata donc allez-y merci beaucoup chers téléspectateur ɓe hande noon so yi émission on kadi hiɗen mari invité jo jano wandintinɗa ɗe wayinde ko pay kum Fuladu ɗe wayinde ko pay kum Guinée Bissau ɗe wayinde ko pay kum Conakry Laguine ko pay kum Dakar Sénégal donc on non noon fof noyinamo MC Boy 44 donc kankadi e gaccitamo présente o e chers téléspectateur ɓe ɓe hiwro musidɓe makko ɓen arten joni e question réponse ɗiɗi min accidama e jama o assalamu aleykum wa Fuladu assalamu aleykum eke ko MC Boy jam mi salmini fof ko idi fof mi salmina jinnaɓe am ɓe mi salmini fof nene baba mi yejirani hay goto mi salmina ko iɗi ko fof mi salmina DJ Billy ko Allah e makko hewtirmi ɗo mi salmina fansiji am fof mino salmina kala ɓiɗɗo pulloro wawi wonde Guinée Sénégal Guinée Bissau Afrique fof mi woppani ko min woni MC Boy cukalel ngel hulani ko watta ko e wawi ko watta ko wallahi donc allez-y on nani MC Boy 44 donc are mo salmina on ko cukalel monde on fof winneten par ce que ko pay kum kadi ko ganditinɗa himo e showbiz on himo wadde musique fewndo donc aray jamma on fof yurnotora wallitagol mo donc kadi si tawi grand wuri hande noon kadi
souvent joni mi falete wadde émission hara ko min eɓe fuladu ɓen e auditeur ɓe ɓen eɓe guine ɓen eɓe sénégal ɓen ko min e maɓɓe waɗidata émission on donc si tawi téléphone on c'est possible mo uddite joni hara ɗa elan préparanade udditanalan téléphone o siɗo seeɗa jama o wawa natude hiwro kadi pay ko maɓɓe kon donc fi an falaɗo noddude ka émission ga on a waɗay tun 78 waɗa 116 waɗa 82 waɗa 38 par ce que hande noon ɗen andi émission men on ko 1 heure de temps o dirata en fuɗɗike 17 heures pile en fuɗɗike 17 heures pile sagu men kadi 18 heures pile ara yo gasi donc aray ko en waɗu profite o heña naten en direct wawi yewdude paygal fuladungal donc allez-y donc en aray e makko seeɗa par ce que ɗon andi ko ɓeynata kon aduna on fof ko sabu donc sa ini tan hande ko grâce à an aranɗa ka plateau ɗo minute min ko ɗum ɗon duwa wonde golle annen te ko ɗum ɗon woni golle annen ko ɗum waɗi simi udditana e dama ɓeɓe fuladu fof kala mo andintinɗa hihiɗa fuladu kala mo andintinɗa aɗa wadde musique woni noon ka leñol holngol haray DJ Billy no udditi dame makko ɗen fof fiya ar waɗa promotion ji ma musique on donc aren e MC Boy donc min ina pourquoi MC Boy pourquoi et pourtant ɗa mari inde nder ton harana MC Boy ga donc pourquoi MC Boy fiyon num MC Boy ko goro e fuladu komo nanaɗo e fuladu e komo bakkiliɗo e musique eyyi komo boy kadi MC o on ko hoddiɓe am tiri kam ɗum ko yaadiɓe am depuis taw komi cukalel ɓe mbiya kam MC te tawri kadi ha hande komi baykun ɗo gonmi ɗo mi immo quoi ɗum waɗi tirmi hoore am MC Boy jam a faami eyyi ko ɗum woni idée MC Boy jam eyyi ok ko MC Boy jam 44 MC Boy from jam 44 ok from jam on to woni jam ɗum woni jam quoi ok jam e aduna he ok yo Allah waɗan en jam quoi ok a faami ok donc allez-y MC Boy haray kadi wono Aissatou Diallo depuis la Guinée Conakry himo salmina fota kankadi mo puusude moƴƴa fi le 10 février on sikku mi noon an kadi ɗa pari ka fi le 10 kadi mino pari taxijiɗi fof noddama inchallah le 10 février yo mbara onon gandi ñaani kolop kam MC Boy meeɗa yo min day hunde allez-y MC Boy merci beaucoup pour publicité on donc en hiwroto kadi laay depuis rue 11 angle 8 kanko e bollalji bandi tondeuse koko nena ko léegi mooy bandi lamset xolo wot bi ma wot jërëjëf ni nga séddale sama xol yàlla na ma yàlla attaxe yow man xamoon naa ni lii rek ngay def moom rue 19 rue 19 angle 10 ou bien angle 23 moom ci diggante bi la ne donc kooku tamit jaaykatu yére bu baax la dafa doon sama nit boo xamante ni damay ñëw rek mu ne ma jëlal nga solu nga dem defi émission moo Bilo style te sama tailleur bu mag bi jërëjëf xoolal lii rek boo gisee fi ma génn nga xam ne donc allez-y MC Boy ha joni faynting en yaay ka question ji seeɗa si arto en e clip jiɗi waɗɗaɗin donc MC Boy jam donc hiɗa immori hon to fuladu eyyi min komo ɓiɗɗo Guinée Bissau eyyi min mantorta leydi janani min mantorta ɗumantin ko leydi am ndi mi mantorta puisque kala jiiɗo affice andat komo ɓiɗɗo Guinée Bissau mino yetta noon Allah e leyɗele foof par ce que hanɗo jarumi yo mino nane musique am ɗo tarormi yo mino nane eyyi donc mino yetta fansiji am mino yetta yimɓe am nagganɓe kam mino salmina boy momi yadara o wiye Boy Salam mo daraniɗo kam e nder musique am he mino salmina ménagére am lamɗam bamaji mino salmina Ousmane Seydi par ce que ko ɓe darani kam e dongal e doygal am fi musique am no yaari yeeso mino yetta Allah e maɓɓe eyyi donc allez-y MC Boy jam si men hi mais landotoma pourquoi choisir la musique métier ji ɗin no ɗuuɗi ɗo awno wonde amo tu vois mais ko fiyon ɗum choisir la musique musique o ka nder ɓernde am woni depuis taw mi fuɗɗaki musique mi walɗono mi yimto ha babam wiya kam yo an si a wonani musique an ɗum jakila kam quoi par ce que hay si ana ɗumantini han min hay si mi joɗino min tanan ɗo gonnomi yo mino yimto hay si mi yahanno ni han ɗo gonnomi yo mino yimto quoi donc mino yetta Allah mino yetta familier am mo par ce que depuis mi fuɗɗi musique mi meeɗa hebdude hen goɗɗo probléme fi affaire musique am mo mi meeɗa hebdude babam probléme mi meeɗa hebdude nenam probléme donc mino salmina ɓe mino duwanoɓe mino jaaroɓe kadi eyyi donc allez-y a meeɗa heɓudude goɗɗo probléme mais bon hande a choisiri musique eyyi bon anga himitotono musique cela veut dire ko an jokkuno musique eyyi mais hande ko honɗum musique waɗanma an honɗum musique konto musique ittuma e konto naɓuma ou bien a jokkutu musique mais musique dokkama
no musique o no jokkimi donc ko no men andirta musique no jokkuma no musique o no jokkimi par ce que min hayiɗo style am mo an anda musique o no jokkimi non mais andi ko fiyonno mi poser on question ayi ay buy no jokka musique hara musique jokka ɗum parce que par exemple si ɗa natude himugol hiɗa hima tum bon ala heɓude fansiji ala heɓude par exemple andi hande musique wonu piyon ko gannintinɗa a wata ko mélange ude e piiji buy musique ko ɓennata ko no waɗi jaloux a faami donc sa choisiri musique foti hara musique no choisir ma kono noon choisir musique choisirama hande par exemple haraɗa heɓa contrat ji a faami hiɗa heɓa fansiji hiɗa heɓa revenu ji andi si a himi bon ɗa wawi wadde ɗo musique joni hima joni son ma o min hara min lang anduma à travers komi anduma kon ko noon mi jisirta musique ma kon par ce que lang anduma a faami mais hande ko foti on tigi ko gollanta ko fi jango yon tigi himu tum hara ko a meeɗa hiide certain Ibrahima certain Mamadou no heɗito ni to ginna kumpay kunno a himude andi ɗon hara musique no jokkuma donc c'est pour cela non on question no mi faala ya jabolam mo kon ɗum musique waɗanma réellement eyyi musique ko waɗanimmi ko DJ Billy ɗum no heewi quoi par ce que musique han taw ko ganduɗo musique hollanma yiɓɓe ma hollanma kadi añɓe ma yidde noon e muusi ha musique hollanma yiɓɓe ma hollanma kadi añɓe ma gonga faami min contrat ji an ɗi keɓanmi ɗi e keewi quoi te noddoɓe kam MC Boy ko ni e ni ɓe e heewi quoi woɓɓe noddanmi e mbiya MC Boy ni e ni woɓɓe noddanmi e ɓeydanmi dowle ko musique way noon haɓarade leñol weeɓani ha kala kaɓantoɗo leñol ko ma baaloɗa ga leydi jaɓɓeɗa si a yaɓɓaka han a heɓara gonga mais hande MC Boy ko wonɗa wadde musique on fof hande sa wonano musicien non si mi wonano musicien ɗon ko Allah andina andi buyno ɗo si ɓe wonano musicien ko amoɓe eyyi an si a wonano musicien non min moom si Allah hoddirino rek mami natta e musique quoi ɗon ko hoddiro Allah rek andal ko Allah holluma lawol musique go te dawi kadi musique o mi wujjani quoi musique o par ce que famille amen o presque feccere nde foof ko yimoɓe mi wujjani ko tawangal am faami neɗɗo noon leñol ma ngol a wawrangol dogde si leñol ma waɗi hunde onon fof ko ma dewon gorum quoi donc nanen mi naniɗa wola fi inda depuis fuɗɗiɗa wadde musique hayɓi daali probléme e goto mi heɓidani probléme e famille am o min noon andi ɓe haalanayno lam ɓe nanan wo sa yehi ka karamo ko jom sa yehi ka karam mi anda sa faama e ngal pulaar sa yehi ka karamo ko jom o innima fuyi jokkama andu a jokka fus donc ko noon a faami donc forcément musique si tawi an ɗa wawiri musique noon ɗa wolide noon forcément musique on heɓay revenu ji mettuɗi heɓay welɗi diwani komi haalnima nante ko rek woɓɓe noddat kam walla mi yiya ɓen goɗɗiɗi e baɗi philistane e baɗi filmacen je leɓa ko weeli ko welani ko haɓanade leñol woni welani kala kaɓantoɗo leñol diwani ko bimi on ko ran no a wallin ɓannuma nduga leydi jaɓɓeɗa ɗon woni piw a jippinay hoorema jippinay hoorema ga lees jama on taw a jaɓani waddema hoorema ar dow ha keɓa ko paaleɗa ko eyyi ok donc ka carrière ma ɗa mari son ji jeeluma ɗum ɗa mari clip ji jeelu mino tami actuellement 17 son vidéo goro mino yetta Allah noon par ce que depuis mi fuɗɗi musique min MC Boy hay si heeɓi 1 an han ko hikka mais mino wadde ɗo commune amen ɗo ko woɓɓe baɗani par ce que DJ Billy woɓɓe puɗɗi commune amen ɗo musique ko yara 10 ans presque caméra meeɗaɓe timde mais attends MC a kalasay woni no attends habbo tun non mi kalasani DJ Billy parce que quand même habbo andi si tawi par exemple ɗa wolirde noon wonno certain artiste ɓe ɓuy mi invitiɓe ɗo peut être tara kamɓe adima ou bien kamɓe sakkitima a faami mais si a inni joni par exemple andi naya ndaru si Allah hokkima moyen jala goɗɗo te pourtant an ko ɗum wonɗa wadde non DJ Billy ok joni explique nam mi faama ko falɗa wolde kon a faami no andu ɗumantin no diwani ko bimami ko woni ran
neɗɗo a waɗa ɗo hunde woɓɓe jagama woɓɓe ƴattoma hen an tigi ana faami ayi argol ma télé ɗo wona fo yiɗanima ɗum oui c'est ça c'est ça ana faami hoole ko ɗum ɗum waɗi mbimami o woɓɓe puɗɗi commune amen to musique plus que 10 ans soji maɓɓe ni e commune amen o jaltani wona huragolɓe ko commune amen o men kaɓantone min ko ñagoromi jaliɓɓe DJ Billy no men kawru men gona gorum ɗum mi ñagoro jaliɓe mais so yaadi so woni goto kadi marsata no mamen wona gorum DJ Billy accumen wona gorum ok donc en parlant de vidéo goto clip goto mo waɗɗa on donc an hande ɓen no faala andude secret ko no waɗɗa ha waɗɗa on clip a ɓuruɓe mbuuɗi ou bien anda mari staff moƴƴo ou bien ɗon DJ Billy ɗon ko hoddiro Allah rek mi ɓurani hay goto mbuuɗi hunde ko sens si Allah okkima tan a heeɓi hen moyen tan a ɗumantinat mino yetto Allah e ménagère ji yam ɗi Sekou Banle depuis Espagne e Sadio Banle depuis Portugal mino salmina ɓe jaadi salam eyyi donc ça se voit si manager ɓe maɓe woni Espagne et Portugal ça se voit waɗe clip ji moƴƴi non DJ Billy wona ɗum donc ok donc wono onon artiste ɓe ɓen MC Boy faala on hollude bon hande si tawi par exemple on waɗay clip premièrement ete ɗaɓɓum manager ɓe maɓe mbuuɗi manager jom ala mbuuɗi moƴƴa ko ɗum ko Allah ɓe alande non andu ménagère ɗaniɗo kadi moƴƴa DJ Billy ménagère ma wonano mais est ce que non est ce que manager ma sino mari mbuuɗi tun hara wala technique de travail kadi Marseille non ɗon marsata ok donc joni noon an hiɗa andi an manager ɓe maɓe no wondi fof non ɓen il est très bon ok mentalement ɓe moƴƴi quoi donc aray MC Boy 44 donc o faala hollude mbuuɗi no weeli mo ala ɗi andata ɗum donc allez-y MC Boy donc toute façon donc hande mi landoma e nder carrière ma on surtout Guinée Bissau bon puisque woni ko ton an iwruɗa ko ton kadi woni hande ko wata mantorde voilà a faami ko toon jibinande ma donc a yi Guinée Bissau ari ɗo e Dakar Sénégal donc ko depuis Guinée Bissau fuɗɗiɗa himugol ou bien ko Sénégal ɗo fuɗɗiɗa himugol min presque 2022 fuɗɗi musique mais musique ammo ko nder Dakar ɗo mi fuɗɗimo on temps mino nder Dakar ɗo mi fuɗɗi ɗo mi yimi ɗo plus que 200 mois goro mi yimi 200 te ko 1 mois mi fuɗɗi mi yimi 200 mi woni ɗo ha neeɓi mi yahi mi hooti Guinée Bissau mi hooti Guinée Bissau mi tawi hen mawɓe am mi jantiɓe ko ɗum gatsidmi mi jantiɓe foof ɓay ɓe nanino kono ɓe nanani ɗum ɗo huno ko am ɗo min ko jaami ko mi jantiɓe ko ni paalami wadde ko ni paalami wadde a famat neɗɗo kala ko batta hande DJ wara suuɗo jinna e maɓɓe gonga woni hay ko a ƴakka ay ka ñanne walla ko anum wara suuɗoɓe won tan lawol ngol DJ Billy min MC Boy mo jiiɗa ɗo o mi yanima wono am mettani hebde de kono mi sikkani fiyonnu wonoma wela heɓude DJ Billy non attends andi min par exemple min naturellement min naturellement la wawi yiide goɗɗo tun o welalan à travers style makko tu vois donc min simi yima à travers communication ma on e comportement mo ɗalan jonde o min nangay c'est très cool de ma part min kan noon ko ɗum holluɗalan donc fi honɗum sifa ma wela heɓude fi honɗum yebili min jaliɓe commune amen ɓe ɓuy ɓen yima ɓen ko lawli ko lawlani ɓe yima ko lawli ko lawlani classe hande classe min mi tewrorakoɓe par ce que hande donc aɗa mari classe eɓe ma non DJ ɗum no heewi commune amen to hande ɗum waɗi bimami diwan ko bimami nante ko no men kawru men gona gorum par ce que hande haɓanade leñol weeɓani si men kawri men goni gorum tan commune amen o kala ro men jaari men mais est ce que kadi hande ɓe yiyata MC Boy no wadde goɗɗum ko moƴƴi ɓe non là min hi escalier mumen dowa ƴawde fiyo min hewrude dow andu ɗiyeɓiɗi bimami woɓɓe ɓe haysi ñande fini weeti yo ana jonnaɓe kales ɓe bonnete inde ɗum ko Allah tagui ɗum e neɗɗo a wawra hebde yiɓɓe fof a faami eyyi mais ande an konto wonɗa an nder Guinée Bissau konto classata hoorema andi musique no mari classement nodi premier deuxième nodi ɓe andintina non actuellement min musique Guinée Bissau musique surtout musique Samayero ndin o min MC Boy mi mantora ko mi lepta ɗum ɗuɗumantin gandiranta yeere janggo e janggo o ko ni lemno yimɓeɓe fof e gandi MC Boy e nder Sama to mona tiyo yo mbara de musique am o kadi Sama commune amen o to taroɗa yo mino hette
mais attends andi non ɗon ko defete noon abbo mi haala ne fiyon noon ko ɗum mi haalanani e nder haala min numa ɗa wawi heɓude yimɓe min la mari yimɓe simi wakki ɗum musique ɓe fof ɓe heɗotola a faami mais hande est ce que hewtali ya gollan ko andintinɗa an si tawi nde saare ɗo no heɗadema nde saare to kadi heɗotoma est ce que an hewtali ko gollanta ɗum noon ko andintinɗa an hande par ce que sa ni saare ma nde an fof heɗotoma est ce que hewtali ko gollana kadi caeɗen fof non dijeɓili joni ƴetten oɗo aren gollan caeɗen fof allo allo yo c'est comment on noy no marsude ça va alhamdulillah no ɓutti ça va alhamdulillah ko moni men noddude e ko honto ronɗa men noddude Mamadou Ba depuis ombo Petit Ba allo oui Mamadou Ba ok Mamadou Ba kono way no marsude hiɗa e jaam sino konno an kadi konno yirɗa émission o musidɓe an konto e Médina wonno konto e Médina de wonɗa Médina honto noon e Médina wi ombo ok donc mi yettoto no hiidire ngan kadi bon min landoma ko clip hombo falɗa min hokkamamo an kadi daara ko hombo hembo hokkanta on clip ɗon Sayfon Balde Kesson mi nani ɗa hokkanamo hombo hembo Mamadou Ba kala ɓe gareɗaɓe joɗodi ay Mamoudou Bari Ibrahima Bari ay Salita Cheikh Ñame e hombo kadi allez-y merci beaucoup Mamadou Ba donc inchallah mi waɗante clip on haray ɓen ɗon kadi ɓemɓe limuɗa ɗon fop haray ɓe salmina fotona seeɗa min ɓurtama encourage ude kadi e émission waltata on tous les mercredis merci beaucoup Mamadou Ba allez-y ɗa weltana allez-y joni ha joni hari ɗen e est ce que a gollanta cae goo hara nanden saare mon ɗon tum yeɓili musique am o international faami mi gollanani fi saare am nde rek walla fi commune am o rek ko Fuladu mi gollantani Fuladu mi gollanani fi dijeɓili min tan walla fi an tan ko enen ɗiɗo foof a faami eyyi donc allez-y toute façon dal en tout cas ko minnata kon bon min ko holluɗalan kon no yoni lamtaw a faami donc hande kadi min kadi mi ɗaɓɓo e artiste jo to mi bolidirama e makko mi daara seyɗa wawi mo par ce que a jarike ka télé ɗo ko falɗa oɗa wonde a faami donc ɓe Guinée Bissau ɓen kadi kamɓe foof wonɓe arde classe a MC boy ɓe yoɓe préparé no ɓe ara ka plateau ɗo par ce que ko ɗo fof laaɓata mais ko fiyo noga jabotako ɓe an par ce que minen min porani quoi miijittako ɓe min ko wonɓe no attends donc a falnaninde toi hiɗa yeeso tu es devant non mi yejittako ɓe di yeɓile mais on boynuma wonɓe ma classe uɗe ɓe na yeeso ma non ko neɗɗo no andi anda hooli hoore ma koy di yeɓile wona mantagol walla wiye goɗɗum neɗɗo o andat classe ma o e musique diwani ko wiɗanande ko andat musique ɗo forima nabde faami mi musique ɗo nabi kam ɗo yonimmi faami mais en 2022 min yetta Allah 2022 à 2024 eyyi a woodiɓe accuɗa woodiɓe tawɗa woodiɓe accuɗa woodiɓe mi tawi bimami hannde woodi joni abbi joni e waɗa e hunde otere e waɗa e émission mo wanitinɗa ko code fiiɓe Guinée Bissau ɓe joni ko ɗum ɗo mi faala andi ko wonɗen ka émission ɗo fof no heeɗi en fof no daran a faami janggo kadi en taƴa e vidéo ko naden fop yiya a faami donc mi faala andude ko hombo e hombo ɓurɗa an ko hombo e hombo ɓurɗa an no DJ Billy ɗon e mbolana no andi ko wonɗa wolde kon ay ko wonɗa wolde kon no woodi ko visuɗa a faami eyyi andi mi siminima joni lam ɓuuri goɗɗo haray no woodi momi visite au premiére a faami no woodi mo antintina tuma o yaltini son o mi yiyay hoore an nder ton o kala asa lan seeɗa a faami o mema maron voilà a faami donc tawi ɗa ɓuurimo a laɓɓina inna o ɗo o diwmi o wonɗo landarde ɗo maɗum o heɗotola lan ɗo simo suusi yo aro daro ko plateau ɗo a faami
o yaldina kan kadi son men dara clip ji makko ɗi men dara clip ma mais yan dara qualité ji ɗin fof men anda siɗa ɓuurimo donc on ɗon noon min faala andude ko hombo non DJ Billy andi toñugol goɗɗo kadi non ata habbo rek habbo MC Boy habbo je ne peux pas comprendre an ayni a toña si a wooli ara a toñu ka ata joni an ala droit toñugol toñuɗoma ayni tuma himata o mema e ley ka o toñi kam kono min mi ɓurimo hakkil quoi ay mima mi jaɓotako mo faami ko ɗum waɗi mais est ce que a hulamo kadi non no wawi wonde a hulumo andi fiyonno min no labanlan siko kanko darinoɗo o woolay o laɓɓina e poste o innama carrément min MC Boy par ce que andi o wooli hay ka musique makko ka o wooli hay ka musique ji makko o wooli ka donc ko wooli ɗon ka musique ji makko an pourquoi pas ko caméra wonnomo filmude ha o waɗi clip on an kadi clip na clip o waɗi o wala clip hay caméra meeɗa non ɗum wata joni noon ko hombo ko hommi falande ko toñugol goɗɗo ɓe mais na toñugol joni an o classite o classitama clip ka ko son o watta ka o classi kam plus que 300 mais hakkil am tottani kam nomi jaabombo te ménagére am yamirani kam nomi wanmo classe mais ɗo na classe ni attends min lamɓuri o dijejo ɗo fiyonnu lamɓuri mo par ce que ɗum ɗo e ɗum ɗo no e an kanko ɗum ɗo e ɗum ɗo ala e makko à chaque fois noon kanko daroto inna mo ɓuri lam min la mari droit wolugol ɗum aɗa mari droit wolugol mais an ɗa mari droit innugol e Samba Ndiaye ko won la waɗde kon mi meeɗatamo jaabagol fi honnum fus o anda mi watamo jaabani ɗa mari on droit donc c'est pour cela no minuma kanko yeehi o yoɓi son makko naati studio o woli fi MC Boy o inni carrément ɗo yarini ardini ɗum fo a nani a faami joni noon an hatta an kadi wola o nana non DJ Billy ɗon en waɗa non mi jaaɓi koko mi haalama kon a hulumo a sustama non a simay ɗum noon min sen feƴƴay a ennay non mi susatamo haalangol ɗum a faami par ce que kanko o suusi o wooli mais pourquoi a jaɓotako non na question de haqqil teno ɗa ɓuurimo haqqil o kalasatama ha min aya hande mi yalante onude ko arata ɗo si feetuɗo tappinoma si feetuɗo tappima ɗa e feƴƴude few ka mais on wonɗo ma wolande ɗon ɗa andi carrément ko marɗo haqqil ko ɗum waɗi sino mettudema non no mettudelam kono hakkil am diwani ko bimami ko rek hakkilam tottani min nomi tewro mbaɗ imɓiji te jinna mais joni attends joni c'est bon mimi ani li ya wowɗinde makko joni ko staff o mbo woni ko staff o mbo woni non staff parce que staff jiɗi no heewi quoi wala staff ɗi ƴeewi accammi on quoi non mi faala famude to min andi min mi andamo a faami joni enen siɗe yewde ɗa suuɗudela goɗɗum alors que min komi andi kon fof mi wolay a faami joni mi faala andude on ko ɗo woni leñol makko nono ko staff makko woni nono ko ni eni actuellement di jeɓli actuel staff ji makko ɗi pewno jooɗiɗa harɗo staff wanu donc peut être kanko so daaroyi o vidéo ɗo famay ko kanko non famay sino mo mari hakkille mum bo famay ok donc ménagère ji makko ɗi fof actuellement e Dakar mais quand même quoi qu'on puisse dire à sustamo ɗum noon a jaɓa non wona non franchement fansɓe MC Boy ɓen fof yoɓe andu ɗum MC Boy ko ñagoromi fansi non na ñagagol ɗa ñaago fansi jo ay fus par ce que fiyo num a susata monɗa woɗuɗen fansiɓe ma ɓen kañum nodditi noppi mum ɗin e carrément ko oɗo ɓe fof kadi noon hande kadi game o ɓurta udditade par ce que wulde quoi voilà parce que quand même si goɗɗo no kalasudema ɗamari koye temps ɗa wawi mo jabogol no andu argol ɗo plateau ɗo wiya goɗɗo ko ni e ni ɗumantini hara woɓɓe goo wona ɗumantini quoi a faama mais argol daragol ɗo yeeso caméra wirtugol goɗɗo ko ni e ni hara goɗɗo woɗɗo fuɗɗo ki fuɗɗonno on quoi ange on gombo watti fuɗɗagol musique o on ko min idimo fuɗɗude musique ko an adimo eyyi donc kanko kadi o fuɗɗu rek o ƴawi am quoi a faami mais an ko fuɗɗiɗa arɗa ƴawde woɓɓe ko fuɗɗiɗa an ariɗa ƴawde min ha hande gommiɗo actuellement mino yaltini 17 son mais ko son am mbariniɗo o keso o ko ɗaldumi 1 mois ɗo on mbammi classe de fansiji ɗi noon ɓe ganda kadi attends abbi an ayni oya caméra meeɗamo wadde timmi an ko jeelu waɗirɗa clip ma non di jeɓili ɗon ko entre secret min non na attends di jeɓili an joni a dariki a saboti on artiste ɗon ay nimo
ay caméra meeɗa mo timude an ayi ardi mo meeɗa caméra meeɗa non caméra mais hay téléphone mo ɗo ala DJ Billy caméra meeɗa mo timude no bro si tawi e faami ko an noddan téléphone ara mi waɗen ɗo émission haaldra o par ce que ko weli kon weli nande kon fof o yawto mawni nanu no DJ Billy no ko yawre andi firnu no ata anda inde goɗɗo ala téléphone moƴƴo caméra moƴƴo meeɗa mo timude DJ Billy ɓen hay ka saare maɓɓe réseau ɓe heɓata do on taw wona affaire huragol grawri naɓandaren clip kumpay konko mantade ɗo kon sen arti mi yalnamo ko wawi nande par ce que ko woni mantade ɗo kon fof no ɗuuɗi mayndaren clip makko on arti kala kiɗo noon dama inchallahu rabbi ñande julde yo mbaraderde ma seedi e jam ɓe gari fansiji coɗo kala kiɗo noon dama irogoro meɗen tawoni meɗen ɗodema seydi fulɓe kala kiɗo noon dama irogoro meɗen e ñande julde ɗodema seydi fulɓe kala kiɗo noon dama irogoro meɗen tawoni meɗen ɗodema seydi fulɓe kala kiɗo noon dama irogoro meɗen e ñande julde ɗodema seydi fulɓe kala kiɗo noon dama no rama la MC no dion kala kiɗo no dama fansiji ɗi noda ɗini lamɗo la MC boy am le hirango ko ɗuma ko ñande julde a haradema seydi baba cay fansiji yamme dilli ɗin dilli ina luka woni lukani e mere giɗo mongo e ari MC boy e jam bo woni giɗo moɗon kala kiɗo MC no immota boy kelle kala kiɗo no dama irogoro meɗen tawoni meɗen ɗodema seydi fulɓe kala kiɗo no dama irogoro meɗen e ñande julde ɗodema seydi fulɓe kala kiɗo no dama irogoro meɗen tawoni meɗen ɗodema seydi fulɓe kala kiɗo no dama irogoro meɗen e ñande julde ɗodema seydi fulɓe fulo duɓe no dama duɓi no dama iye enenne yimɓe amɓe baba haruna giɗo ammo a woni giɗo jambar ana seku balde am ɓoro usmani seydi alaji giɗo ammo a woni giɗo MC e godara meɗen sincan usmani fulɓe oɗo jaye amɓe la MC noddi on sare malante fulɓe wallahi mi woppani e madina ɗoni aliw giɗo ammo wallahi mi lemnima ana DJ Allah am e wodaɗo meɗen sare mamadiɗo fulɓe kala giɗo no dama irogoro meɗen tawoni meɗen ɗodema seydi fulɓe kala giɗo no dama irogoro meɗen e ñande julde ɗodema seydi fulɓe kala giɗo no dama irogoro meɗen tawoni meɗen ɗodema seydi fulɓe kala giɗo no dama irogoro meɗen e ñande julde ɗodema seydi fulɓe no dama Senegal be no dama la MC no di on do haro maro e balum kaje am wallahi mi lemnima ane sarkande am wallahi mi yetirani har boy ero am in wodare meden ta sinja e hima wallahi mi lemni on cha chigida cha ha ay kala gido no dama ay MC no di on ngama jali bebe MC boy jam hirongoro de masedi inshallah rabbi rewbe kelle ko hiro yombaranin rewbe kelle MC boy hande nati e de masedi e yandi bimi jove e jove hiro mongo hande ari hiro mongo hande ari e ngama chalibe jam fay ko ngadi ko ngandintina we nice en tout cas moi je valide billahi c'est très cool quand même c'est très cool parce que bon ça hédité que flow music on tunga tawe carrément mo holli ciosan mabbe on donc surtout ciosan ma on si la weltori mo hare kadi ka neddo mo antinda ka mardo valeur surtout e ciosan ma on donc allez-y anko nu hida e clip anko nu hida anga yali erreur ay fuska clip quoi men mi wawra yide tout va bien tout va bien waaw donc mo wadi sifa o do are tout va bien non kadi waddo do sifa o do kala mo video mun forini
bien quoi. En tout cas, félicitations. Vidéo, qualité Merci, nice, merci. qualité c'est très Merci, nice quand même. merci. Bon, voix on dit ça donne parce que bon, on dit que Benito considère mari voix naturelle. Que puis on là-bas alors que l'angi de joki de musique mais à la différence il faut donc même pourtant féliciter de non. Même pourtant nous de kadi pour tout golude parce que quand même ko ni tewo hande ka pay kun en plus kono wori danon tum MC Boy ka boy en plus bedi tout gol ender carrière no moƴƴa surtout kadi wawa réserve de carrière ma on anda ko wadata koyde maade non e ka doa ka wadde koyde maade non parce que de gandi la vie d'un artiste dum non ko vigo kadi na gurdal ngana e gurdal beaucoup ngale gurdal jidi fo donc allez-y merci beaucoup à DJ Yaya kan kadi mo salmi bon goddo no natude jettane la ngon non ka ligne allô allô Oui, DJ. yo c'est comment no marsude ça va alhamdulillah Wallahi. ça va yetude Allah onon kadi do nge jam ça va alhamdulillah sina meden préparer na de anniversaire DJ Billion Ok, ara bonda. ka konton do Goto. Oto no secrétaire. Sacré Cœur Ah. inde den kon Baro. Baro ok Baro ara do weltana fota si ku seno no labi ton Ok, wara. allô Allo. Mini est-ce que si ku seno no labi ton don darde men nice school good fine en tout cas me weltori appel on fota wana seda Baro me lando ma kombo kanta e ko clip on bo falla do yo gasu me wadanemo Wala ni sai kon keso. iPhone question 2 personnes grand wori ananika kombo en bo kandamo Quoi? Fio Nouming, en tout cas merci beaucoup d'abord mi welti que photo ça me va droit au cœur et ça me touche beaucoup oh Baro Baro après l'enfant là y tout numéro ango mi anda no kon no joni ndirite numéro do parce que bon jama économie mi ala problème mi no do la wo ça va bien awada tun 70 Ok, ça l'a. wada 70 wada 925 wada 62 wada 75 Ok, merci. allez-y merci beaucoup Baro inchallah clip rengo mi wada Ok, ça l'a. allez merci beaucoup MC Boy Jam Jam a joni mi ɓurtama félicitude parce que bon quand même ko inna o golle ɗen ko golle laɓade donc hande MC Boy Jam Jam kañum e artiste ɓe fula duɓe sifa wonɓe kolda bon parce que bon nane mi naniɗa inna a mantorta saare goɗɗo ko saare ma mantorta a faami donc an e wonɓe fula duɓen bon ɓeɓe ɗo honno ɗo Masta Sukuru en kolda a faami donc honno wawdu ɗon 100% honno wawdu ɗon ɗon DJ Billy min woɓɓe arino ɗo ɓe wi o kamɓe ko kolda ɓe jeeya te kolda ko Sénégal faami on mo biraɗo no mi anda ko Masta Sukuru on ko musidɗo am reedu par ce que nene makko muyni hokki baba ok c'est très cool abim ƴettaw ɗo taw allo Salamu alaikum. wa aleykum salam hiɗon e jaam O ko DJ Billy. ko kanko tigini billahi paygal kanugal ngal Ko ɓoyramde fewrondirɗa hande. mi nanali Min ko ɓoyramde hande fewrondirɗa ɗon. ande kay onon mi anda ko fuladu hande lan nangodiri ɗo e bojo mo mantiɗo Ko minen formidiri. onon fof kon mantiɓe A yina min salaki ɗum ɗon ko génération o landi ɗum. onon mantiɗi on ƴettay quoi Fasam mona. donc an kadi ko on toon ɗa min noddude inde nden Min noddiranmo Dakar ɗo parcelle inde nden ko on no Ibzo. an kadi ara mankali anniversaire angol le 10 février Mangata anu men ɗo lori ñane vidéo ji. ka donc an kadi ko ɗum marɗa conseil à artiste joma on parce que quand même ay no artiste on mbiɗo mboɗa waɗa félicité quoi mbo waɗi golle quoi eyi gay mais est ce que artiste jomo ngo jokkata rewɓe o mo miiɗo ɗum ɗon tanaka mine yaali ɗum ɗon tanaka an mi accidatama e artiste jo an mi accidatama e artiste jo an non bientôt rek min arday toon de non lan andi an nonɗa wolirde ni non boy yaw kula baya artiste am tay mu de ni may dégg ngay waxee ni yàlla xam na ni duma la bàyyi sama rakk sax yow ajul loolu non andi noon ɗa wolirde noon sama don quelque chose quoi andi gorko siɗa heeɗi rewɓe a wolay tun yimɓe ganda
rewɓe ɓe ɗum ɗon ay goto añaɓete hoole kere on wujjata kono rewɓe gon jokkay ɗum ɗon jokkete ba allez-y donc on mboy mbonɗa hokkande ɗon an kadi mbiɗa salmina gore jam goro innete Demba depuis Maroc Demba depuis Maroc we e ongo e boy jam goro woɗa golɗa iye Aïcha eyyi ok e ombo kadi ok ɓen noon yoni ɓen ɗon tu yoni eyyi no mi andi ko rewɓe ngango ɗum ɗon fanata par ce que a salmini goto on ɗo Maroc e goto on ɗo Dakar ɗo inneteɗo Aïcha an petit an sa naati aljanna min mi amay a woni ceerno am de ga on woni ceerno ma tawo ɗum ha jama o ganda ɗum de astafurlah mbiɗa woni ceerno am allez-y merci beaucoup en tout cas mi weltike nan noto boyjo ma o Ibzo ok Adja wayi ça va hono nice mi weltima Ibzo mi weltima wallahi ɓeydu golle wala probléme boy an ɓuura weltanede mi weltima yo Allah waɗan en jaam ok minen ɗo ferondi écran o non wallahi ko enen dendi ok merci way wallahi mi weltima yo Allah waɗan en jaam nice yo Allah hokku en wawde wattinde golle men ɗe quoi Allah wawde hokku en haɓanade Fuladu allahuma amin a innay noon o yeehi donc kankadi mo weltana fota wona seeɗa par ce que bon andi ko neɗɗo ma tu watta ɗum ɗo kadi sa yalti o noddama donc c'est très cool en tout cas meɗen weltanimo fota wona seeɗa kankadi min ɓurtamo encourage de rewɓe par ce que kanko inni ko rewɓe donc allez-y grand wuri a daaro wenaylan sayfo noon si a iwi ɗon nadanalam publicité abo taw ƴetten oɗo si arengi ɗum ɗon allo allo oui konno way ɗanande min nanda Boumardi noon voilà konno way no marsude alhamdulillah sina min daara ɗo Jama TV wallahi Jama TV kadi no darde on kono men ronko hiide taw acce on to wonirɗon inen Guédiawaye ni ɗon Guédiawaye ko Guédiawaye on ɗon min noddirde inde nden ko on no inde nden ko américain goto no how are you awa ko ɗon noon how are you I'm fine you I'm chilling sina émission mo no laabi no laba billahi minen Guédiawaye ɗo no ay ka men dar ɗo Jama TV américain ɗa andi kaka galle wonɗa ko noon fof golli ɗum ay ka billahi golle mon nde no laabi no laba mi weltano noon kadi o MTG men ɗon MC Bo ara e ɓurto wakkilade andi woni nden ko seeɗa seeɗa quoi mais clip makko on billahi no laba et puis kadi ko yimata kon kam no nani non mo mari voix on américain voilà mo mari voix billahi ayga donc américain an kadi ko hombo nanon hara hokkanal ɗo debbo langanduma ko hombo homboɗa ɗon non min ko min nanata oɗon to sa yimay yiman fof quoi ayka himan fof gonga voilà kulanga ɓay Allah waɗi minen ko yimata kon men nani yo wattu fo ala Guinée ala Sénégal ala Guinée Bissau voilà mo weltana ara o nani conseil on kankadi ayka wallahi awa weltanama to no an kadi ɓeyari nodda américain merci beaucoup merci ami landota ko mako clip on bo allez-y merci beaucoup américain donc grand wuri nanen haɗiɗa nanderan ɗo en artu e dernière question ji ɗin si waynotoɗen parce que bon là ino en 17h42 e yahay daaro en publicité aren e clip sayfono arten enen e MC Boy jam may daaro en sayfon balde bon ka en ƴetta mo grand wuri se ƴetta mo wandinan allo donc o yeehi joni may daaro en clip on arten e publicité on bon voilà arten ka plateau joni ni donc en daari clip sayfon balde on arten kadi e MC Boy jam MC Boy paygal ngal anintina hi kanko fewno Guinée Bissau Fuladu on dal himɓe fulɓe Fuuta ɓen fof presque nini yimo donc allez-y men arta kadi e ma bon hande ɗa wadde musique konnu reefuɗa e musique on honɗum falɗa e musique on exact andi no woodi koko mi haalinanen kon bon no woɓɓe no yima fi heɓugol rewɓe tun woɓɓe no yima ha heɓa galle gote accirani a faami donc an konto vision ma on woni konno honɗum mi wawma habborde an andi foti hande menen fansiɓe ɓen si men jokkete komin andu ko ha honto naɓata min hattinamen noon ɗon ko noon eyyi DJ Billy mi nani ko leɗɗa ko
mino ñaago Allah Allah o horanmi dowle ha mi wawa wurde fansiji am ha mi wawa ɓe okkude dowle no ɓe nangiranin mini eyyi par ce que mino ñaagui hen neɗɗo ala ko wadde hunde wona ñaagaki hen jaam ko jaam o ran woni piiw te mino ñaagui Allah yo Allah waɗan en jaam waɗa jaam ɗo Jama TV yo Allah ɓeydu télé o yaara yeeso eyyi mino weltano on boyi wona seeɗa eyyi donc o question ɗo noon ko question mandintina komo duwaɗa jabade flagramment oɗo ala on say après ala bon MC Boy jam ko ɓeygo mari ou bien ko copine MC Boy bon no mari ɓeygo ha ida mari ɓeygo ida mari copine non DJ Billy non ata mi faala famude rek a jombino non mi jombani taw mais joni on no mariɗa ɓeygo non mi jonnama jiyo ɓeynuma awɗo ko andu amo jommude babam par ce que mo ɗaɓɓanino kam debbo 3 mois passé ɗo ɓe ɗaɓɓani kam jiyo quoi oɗo ko min duwamo jommude min donc on jiwoɗon e o carrière ma sattayde non sattata par ce que jiyo o machallah minen famodire mo nananimi neɗɗo si on wondi si mo nananima tan yettu Allah eyyi mino ñaago yo Allah wat jaam hakkude amen nde ha mbo ara wawde joɗade ɗo galle am eyyi donc allez-y kadi bollal bayil wote bi sa wot bi andi minima accu nan boy bi bu may wat da ngay rebos billahi wallahi asikay ko woni fembude horema tellement que dafa gaaw lamset bi bu ko tegee ci sa der bi da ngay yaakaar ne tegu ci dara wot rek lay def jërëjëf bollal ji yàlla na la yàlla fay sa xol gis naa wot bi xoolal li moo wot waaye non waay kii du nit waay waaye non waay kii day tax ba ma saaga ko ci plateau bi nii gars yi naan ma lay saaga andi mi monoto ɗo ami yenna mo ɗo non muñ bu ma jógee ci wot bi wàcc ci yére bi xoolal non man gars yi niñ may def non bu ma wàccee nag ñëw ci billo style moom say style rek lay xool ñëwal la say style du la jël mesure da lay barki alquranu karim jëluma mesure dafa ñëw rek nee ma say style bi ni ngay taxawee nii laa lay ñëwalee jërëjëf billo style ni nga seddalee sama xol yàlla nañu yàlla billaay wallaay lii rek laa lay ñaanal jërëjëf clients yi nag na ñu gën a dem enkat no yaxaa billo style ñëwaane parce que boobi dafa mun ñëw de xoolal boo amee ngénte demal ngénte moom ko denna bobu di waade so ñowanima e denna bo ɓiɗɗon juuta e balɗe si wi ɗon ñowanima ka mariage voilà comme o jiwo moyinɗaɓe joni on yaw billo style ñowande par ce que si o ñowanima ñande mariage on billahi siɗa faala bolidira on so o ñowanima o ñowani ɓeygu ma ko katiɗa o dewgal ngal juuta o heɓay ɓiɓɓe barkuɓe merci beaucoup billo style ko kanko yiyata ka clip Habib Fata ko kankadi mo ñowande star ɓe ɓuy merci beaucoup billo style donc ƴetten o ka ligne arto en grand wuri on say jonnalam publicité le 10 février on ɗo yomi fermu oɗo kadi wawa waynitorade après publicité o donc ƴetten o kadi o yeehi bon ayna o yeehi donc grand wuri mahi jonnan clip jonnan ɗum on no publicité on arten ka table oɗo wawi jonde oɗo kadi o waɗa bon dernière ɗumaji ɗin non si wayintoɗen allez-y. Jama TV avec vous, jour après jour. Tout le monde lève en l'air. Joyeux anniversaire. Et top, c'est parti. Dakar Sénégal, Jama TV vous présente l'anniversaire de DJ Billy, direction Nyaninae Club, 10 février, à ne surtout pas rater. On invite toute la communauté guinéenne de venir maximum de soutenir DJ Billy, direction Nyaninae le 10 février. Minanali 10 février, Minanali Tao.
Et les grands parrains de ce jour, Wohimoye, Monsieur Ibrahima 1 depuis Médina, Monsieur Ouri depuis Médina, Ibou Dalifor, Seri Khadija, Serrano depuis Grand Yoff, Monsieur Ibrahima 2 depuis Médina, Monsieur Souleyman, Seri Tabara. Et les marraines de ce jour, elle s'appelle Adam Soko Diallo, Salimatou Kamara, Mariam depuis Pikine, Mounas Ngor. Prévente Woko 2500, Zouzi Woko 3500, VIP ko 5000 francs. Association du niveau Nonodita, série du niveau Nonodita, groupe du niveau Nonodita, Tong et Nyani Night Club le 10 février, à ne surtout pas rater. Info live, je fais la cadine de numéro de téléphone 77 445 86 10. Et bien sûr, on se donne rendez-vous le 10 février au Nyani Night Club Minanali. On se donne rendez-vous le 10 février Minanali au Nyani Night Club. Donc Arteng Johnny wawen jonnude kadi paye men gon kankadi o wawa wadde dernier moji makko ɗin eɓe o okkanta ɓen par ce que ɗen andi staff on no ɗuuɗi ha ɓeɗo no wondi ha wonɓe to e Espagne ha woɓɓe no saggi entre micro ko donc allez-y MC Boy kono ni dernier moment on par ce que la hiɗen e 53 mino salmina yimɓe am quoi no salmina fansi jam ɗi fof no salmina kala ɓiɗɗo pulloɗo wawi joɗade diwan ko mbimi premier mo rek no ɓe ɓeydu golle quoi no ɓe nanguɗo ɓe nangi ɗo rek mino salmina nenam Farmara depuis Grand Yoff par ce que ko battanɗo kam yila quoi yo Allah waɗanmo jaam suura ɓikkoñ makko koñ amin yamo heɓ jaam dow ɓiɓɓe min kadi komo nenam quoi mais fansɓe ɓen ɗo ya gayno wayno togol mi adda ɗon question to so ko woni fansɓe ɓen hannde wano kon ɗum manki an ko yiyata kon e MC Boy honɗum manki non actuellement fansi jam ɗi min kam mi yani RL mabɓe par ce que neɗɗo kadi ko lettan ko woni ɗumantin ko quoi ene wakkilani kam wonaro groupe aji WhatsApp wonaga appel téléphone wona e wakkilare billahi ƴetten o ko ligne ɗo taw MC innumo allo yo c'est comment on noye Laye le grand coiffeur Laye bu fekkoon ndaama yëpp ni nga mel nii lañ mel mënoo wat ndaama nag nan lay watee njool man looloo ma jaaxal ndaama nan lay watee njool mais non Laye ay no jogori ɗo Medina ni o ngaccitay seeɗa fembo ɗo kadi heɓa allo mi inni no jogorɗo Medina ni on accitay seeɗa kiliyamɓe ɓen femboɓe goo kadi heɓa par ce que onon o wata wonde ri on zangal wit kala fembotoɗo e nder Medina onon fembatamo non na ɗum kono joni ɓay Allah waɗi place on yimɓe ɓen koye satiru ton sendane yimɓe ɓe Medina kamɓe kadi non ki mom ki awmo fayam billo style billahi ngal ko feetungal ni oya non kidama ay Mamou Pouso ay Mamou Pouso la Mamou Pouso sinon non gonno wayi non après si clip si ɗuma honno ci émission lanni few grand wuri okkete musto camara goto ala probléme angon waɗande musto ande ka fin si lanni few o waɗay playlist ɗo oya émission fuɗɗi to tinde tali o waɗa ɗon ɗuma honno musto camara on langandi noon mo hokkatamo on ko oyane ñande ka haaju ala probléme mais hokkane on noon mais hokkani on noon allez-y moom tamit sama doomu ndey la sama xarit watkat la moom tamit fi ma woto rek lay wote harit yaade inda fansuɓe ɓen hay fuy manka quoi te actuellement toujours noddammi par ce que hay o ɗi coñci ɗi ɓorni ɗo ko fansi am sodani billahi aduna mi tawi par ce que o style momi ɓorni ɗo fof fansi jam fansi am mino yetta Allah e cewɗi Fuladu mino salminamo par ce que hayka vidéo mon tawa Star Kande vraiment lindosa gré depuis gré mais min Star Kande ko mi nanatamo gon no ɗuuɗi non ko Star Kande ko ɗo wari o waɗi lam vidéo
kono kankadi simi yalimo le 10 février o neñande o ɓawlay hande mo rawni waray mo rawni ka Waray. o ɓawlay neñande waray ɓe mo DJ Billy allez-y inchallah star kande ko musidɗo am ko siɗɗo am kadi par ce que ko babam miñiri bam makko eyi jaka noon fami mais mbo darani kam makko kadi quoi ko neɗɗo moƴƴo, yalla ko neɗɗo waddi moƴƴo. makko Ko neɗɗo yalla moƴƴo. waddi e makko par ce que hayka vidéo mbo tawa der makko e vraiment lindosa depuis Oui, irere oui, boka oui, oui. e cewɗi fuladu makko kanko Wonde mi non handa. non cewɗi fuladu min kam lana bi ko bornoto ko cewɗi fuladu par ce que a wasa ɓornude mo kanko ɗum ko minen ɗiɗo watta émission mi ronka ɓornade style rek. mercredi prochain adda ha ɗo ko mattoto kon non waday inchallah donc allez-y Waday. allez-y en tout cas si tawi a gayni remerciude hiɗe 57 ka gayntoto non actuellement mi waɗa fansiji ɗi mi okoraɓe songoro rek Eyyi. ok a cappella to soko Eyyi. rapidement 1 minute ɗum noon Eyyi. boy bondo he an bondo joɗomijo ñande jangoɗi woodi bondo he an bondo joɗomijo ñande jangoɗi woodi yeyi yeyi Fuladu meminike. koni bombe men e dine baɗen feewi o aduna ko hayle hunde koni joɗomijo Wallahi. e jangoɗinin woodi wallahi ko ɗa gonga golle maɗa koni jobdi maɗa ɗe golle maɗa koni jobdi maɗa koni muña golla e golla golle moƴƴe o aduna ko duniya aduna sabu golle maɗa la yoɓarama jobdi welɗi e golle moƴƴe la MC wiyo koɗo he salmini ɗo ko kodi ɗo ko golle maɗe yoɓatama janggo ha donc ko noon ɗum non fof no andi ɗum noon donc en tout cas message on kadi no laaɓa bon en tout cas ko ɗo min arta min waynito min jonnaw rendez-vous mercredi prochain ɗo ka studio Jama TV en tout cas miɗe weltani on fota ko accito toon temps mo on fof jooɗo daara Jama TV hiɗen e 17h49 ha haray pile min waynitike joni min guinna on bye min jonna on rendez-vous mercredi prochain inuɓe bye fans jiɗin bye bye rendez-vous mercredi prochain allez-y boom